Ngithi nginibingelele bafowethu khona ke la ku Big Space. Namhlanje ke ngiphethe ke indaba ezithinta zediski, indaba ke ezenzeka khona la eMzansi. Hlala nami ngikuzele nazo. So lana ke bafowethu nginiphathele ke ama-update athinta ke lapha amakhosi Kaizer Chiefs mayelana ke nawo lapha umdlalo wayo ke CAF Confederation Cup ekade ke idlala izolo lapha ePeter Mokaba Stadium ngenkathi ke bedlala nayo ke iZamalek yase Egypt. So lana ke bafowethu kunendaba ke njengemnandi evelayo kuvela ukuthi ke iZamalek ifake ke lapha isikhalazo kwa CAF mayelana ke nomdlalo wayizolo ngenkathi ke bedlala nayo ke Kaizer Chiefs. Kuvela ukuthi ke isikhalazo sokuqala bakhala ngalo ke lapha igoli leli igoli elenzeke ngenkathi ke uMiguel enza ke iphutha and libeke selwela lapha kumdlali wayo ke iZamalek and ubeke selifaka phakathi kodwa ke ureferee walinqaba wathi akusilona ke igoli. Waphinde ke futhi bakhala ngama yellow card ureferee kabawakhiphile lapha kubadlali bayo ke iZamalek. And okunye futhi abaphinde bakhala ngakho kusoke isikhalazo sabo ipenalty ke yenzeke kuyena ke lapha umdlali uChico Banza. Bathi ke bekuyipenalty kodwa ku referee uthe yena akusiyona ipenalty. Baphinde ke futhi bakhala ngokuthi ke kumele ke befake iVAR kuma group stages ayo ke lapha iCAF Confederation Cup. So impela ke njalo ke mbukeli indaba ke lezi ivelayo ukuthi ke iZamalek ifake ke icomplain lapha kwiCAF and iCAF kulindeleke ukuba ke iphendule maduze. So zinjalo ke mbukeli njengoba ke iZamalek sisifakile ke lapha isikhalazo icomplain kuyona ke CAF. So lindela ke impela ukuthi ke iCAF iphendule sizwe ukuthi ke iziphi inyathela abayithathayo ngalento ke yenzakele kumdlalo ke wayizolo. Ngicela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe ake ngithi nje danke ngiyazibongela.